रघुनंदन कामत तांचे कंडोलन्स मिटिंगा खातीर हांगा आज सगळीं गॅदर जाल्यात टू पे आवर रिस्पेक्ट, टू पे आवर homage to the divine soul who was departed and resting in peace. तांगेले family, with all respect, I go and pray that Raghunath Mama's Atma Sadgati will. I didn't know much of it, but of course, natural ice cream. To be very frank, I स्वतः ice cream I was averse to eat. To take out एक store in Nepean Sigoda, when my daughter was saying that, let us have this. I tried once and ate out Chowpatty, Marine Lines. They had this outlet asa. And first time when I had it, I really liked it so much की एक जगा वेगळे आईस्क्रीम खावपाक मेळ्ळें. And since then, but who was the creator तें sort of खबर नाशिल्लें. The moment I learned of him, he was a great man. आणि इतले सगळे करतकर आज मार्केटिंगाच्या जागां लोक मार्केटिंग चड करतात. प्रॉडक्ट कितें आसा, प्रॉडक्टा परस मार्केटिंग चड आसता. पूण हांगा प्रॉडक्टच लोकां समोर आसा आणि मार्केटिंग नासतानाय. आफ्टर ऑल, वॉट एवर ग्रेट यू डू, इट ऑटोमॅटिकली कम्स टू द पीपल इन वर्ल्ड. अँड दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ दीस ग्रेट मॅन की आज ताणें जें कितें समाजा खातीर करतालो, that was all behind the screen. I mean, he never, I don't think that he was ever hogging for the limelight. असे लोक खूप कमी असतात समाजात. आणि हे आमगे GSB समाजाचे एक भाग्य हांव म्हणटा की जे फिलॉन्थ्रॉफी इन रियल टर्म्स, दॅट इज वॉट ही केप्ट डुईंग. आणि हे करतना हायजीन लोकां खातीर एक आरोग्य बरें मेळ्ळो ताचे खातीर ताजे प्रयत्न आशिल्ले. GSB सेवा मंडळाचें काम हांव वर्सान वर्स पळयतां आणि यू ऑल आर कॉन्ट्रिब्युटींग कंटिन्युअसली. आणि वॉट रघुनंदन माम ताणें केलां, दॅट कॅन नेवर बी फॉरगॉटन. आणि ताका एक खरी श्रद्धांजली ही आसतली की वी कंटिन्यू वॉट एवर ही हॅज लेफ्ट. ताजे मार्गदर्शनाक आमी फुडची वाटचाल करया. तांची फॅमिलीक आय पे माय होमेज, आय पे माय लास्ट रिस्पेक्ट. ओम शांती ओम.